ama sain zaina kan Inkhawm program lo clear tu zong te thole kan lalpai so Krista mingin chibai kabu ka cheu kum sang ni som ni pakhat atana kulikon Christian Chalai Paul Inkhawm na hun masaber chu kan lo mangle don ta a tun hun min roi thleng tu lalpa chu fakin umro se zana hian kulikon Christian Chalai Paul member zong te abikin tungkuma tanga roin pang than tur te kulikon branch committee chuan kan lo lom chewa kulikon Christian Chalai Paul hi nei tu chan changa thlamuang takle thanem ngai taka in pang chun som zel turin kan som chewa kumin chung hian rongbol na duam tak kan nei ho theinan tu sakna kan tlan khal cheu kumdang chu ni se zana kan program hi leader te church in lan na hun ta na pan thin ania amaro chu kumin chuan leader te thlak ani lo wangin he huni kan man angai lo tura ngai la atha ange pathian tu thiang hlim longai thla ang FSC bung ni changre ta tang hian rinna wanga khongai na chandam inni nangmani tho chu ani lova pathian thil pe kani thil ti awang ani love chutlo chuan mi nain chuang dange thil tha ti atan Krista Isua chuan siam amin ama kut chuak kan ni sia chu thil thati chu kanom na turin pathianin ampuat sai lok ani ti thlengi ni selal pan tu thiang hlim kan chiarte kan za tan mal mi som sakro se amen tuna chuan kan hriat tur poimo te puang turin kan secretary lo somang Christian Chalai Paul kulikon branch member song te Christian Chalai Paul kulikon branch committee ayo in nalpai so Krista mingin chibai kabu ka cheu kumsang ni le som ni pakhat Christian Chalai Paul kulikon branch committee Inkhawm dam taka min throi thleng le theitu kan nalpai so ne na lom thu yan soingal ni boxe a thange ei kan thre thewangin ni kumlama te kum har satak mei kan tonga kan du dan lo te kan be se lo ang deuh te in kan hun te kan mang chawania chuti rolin khovel pumpuia mi nuai tam takin nunna an chan to lain voini thlenga tam taka min throi thleng tu kan nalpa iso ne na hian lom thu hi soibang lovila a thawme tin hei kumina kan hun man dan tu te la sa chiang lo meila branch committee chuan kumtir Inkhawm chu YouTube kal tang talin nei di se tin re langin zaina hian hun kan mang don ani report po toifel te in reilo thiang perin kan mang tura ngai teila a thawme kumina Christian Chalai Paul kulikon branch committee member te han ngai thaila leader Tlangwal Zothanzuala assistant leader Tlangwal Thanmoi colony secretary Pu Lalrotpuia assistant secretary Pu Lalrinzuala treasurer Puh Larin Sanga finance secretary Nula Grace Salom Zoli ten dia tin branch committee member te Nula Marina Lal Sangpui Nula Root Lalin Liani Tlangwal Lalin Tuanga Pusi Lal Thiang Nima Tlangwal Rubat Kel Tlanzawa Nula Rozi Lal Machuani Tlangwal Zolian Sanga Pu Zoram Fela Tlangwal H Lal Rot Fela Tlangwal Moses Vanal Ramon Puya Tlangwal David Lal Tuang Liana Pu Michael Lalin Moya Nula Christina Vanal Roti Pu Lalmal Soma Tlangwal V Lal Chonthanga Pu Vanal Shoya Nula Brenda Lalin Diki Tlangwal PC Lal Shet Puyate Ania tin kausana yoin kan bial tu pastor Sila Rem Rodale upadeng ming thangate upamangai sang zelate ani yang kumina kan kale zena tura branch committee tan hian witam tak kan theunu na tong tai thinira a thawme in hei tunlain branch committee member ten mani biala theute member lak nun te aron neya I tuna te po lak a then chu anon na tonga then te lak le mek tu te nia ei KTP member tur tan hian kumsom pali atanga kumsom lin kar nireng thin kha ni kumlama KTP general conference se chipa ne atang khan KTP member kumbit hei kumsom panga atanga kumsom li tiani kha kha sareng chungin member ate po khan kan noi jeklu zel don ania tinei kumin hian faith promise sipte neile ni setim branch committee chona rela member lak ang thau khan branch committee member te mani biala theute aron kal kol lenga faith promise hi kan rong bolna ta na thil poimo tak mei ani ti kha thawila thanem ngai theiten thanem ngai la kan thei topin thlatin kan chhiar thin ani ngin thlatin kha thelu theu tum le bokila a thawme tin hei
kumin apo hian Christian thalai Paul kulikon branch suan committee hun het nei ni se atia thatin cholkan hun ber ninga ni zana branch committee chu kausan committee room nei thinan dona committee a hian thu thelu du te kan nei ni chuan lekha ji kin secretary ne naina thelu thei rangani tin kumin chung hian kausan biakina I nei te hne na hian kan member te hne na in nei lompuina thu jiak le poisa fai te ma zong te lan le ni se tin branch committee chon rela tin kan member chiat tok te hne na po share reng na thu jiak le poisa fai te lan le nianga tin arem chan na nangin ral hun te po ke tri piangin man thin le ni se tin rela ni tin hei kumin chung hian missionary sinot mission bon hoya sompali chom le ni se tin rela tin kumin chung hian ram thar rong bon po rem chan na nangin nei le ni se tin rela heng kan rong bon zong zong te hi ni china kan no puan to kan fet promise si patang te khan an thina chuwai thanem ngai theila a thei piang te khan tiha kan han in ngen non le bokani tin kumin chung hian January le November in kar chunga Bible chia chok te na hian Bible chia chok lompuina kum to pa hlan le tur ania member ten pathian thu hi kan no chia chok kher lo ni pon ni tin chia tumila e hi kan tharau nun chom tu poimo ber ani ti sheila thei to pin member tin ten pathian thu cheri war le deu zelila a thome tin kumin chung hian KTP Inkhawm te in KTP tongta Inkhawm le hnatlanga te group member in chiana te nei le thin tur ania group kal thalom ani thathum voithum sem tur ania lomanatan cheng sangkhat aniang group kal that in chia dana member kal za thi man mai tur ania loman da tu te notice board a KTP Inkhawm program hoya tarlan thin tur ani in kum emza kan lo ti tong khan kumin chung po hian KTP yearbook te bot sei le tur ania documentation subcommittee ten ma anole le dona in kumin chung hian branch member zong huapin Bible zia chua nei ni set in branch committee chona rela e hi nakina hundem changa azia chua dan tu te akal mang dan tu te kha branch committee lama tang shet tin na kan dong le mai tu rangai te la tin pathian thuin chia tam siak po ni kuma kan dong nei to dan lo deuh le khan te mati dang lamin loman te om chungin nei le tur ania e poi hundem changa kan in shet ti le mai don ania kan lo kalpui pho tongin branch committee member ten kan bial chung hi bial som preta thena nia chunga te chon branch committee member ten bial an nei thina humin apon nei chun jom le tur ania heng kan bial in then dan te chu zaina pon be tan khan rem chan lo wangin KTP kulikon branch WhatsApp group lo mate kan in chat le mai don ania tin kumin chung po hian sub committee sang som nei le tur ania heta sub committee shoi tu te zong po hi emao chanchin bula mate ti choto ania tin WhatsApp group lo ma po thulangin kan in chat le mai zel don ania tin hei thulomom deuh mei oma kumsang ni le som ni pakhat KTP ro relin khom march ninga atanga march sari inkar chunga chaltang kausan biakina nei tura march niruk indrini zana hian fellowship in khoma kulikon pastor bial te chu shadow play nei tura ti kan nia tin bial committee chuan hi kan branch kulikon branch kuta aronda nia shadow play committee te din ania hemi tan hian ma lak chhotan mek ania member ten sheila heta chanbo nei tu zong te pon nakina kan in theti ranga kan tong tai na pokhan shachau ila a thome kumina hian kan branch group palia in then le turania bible a chanchin tha pali mathaya marka luka le jhona man le turania tin group hi area wise ni loin in than pol le turania kan in then dan tu te hi hundem chang an kina kan na ron ti chok le mai tura ngai teila tin group shoi tu te po hi nakina hundem chang lama kan in shet ti lenga ranglamin tin WhatsApp group lama te po kan in shet ti le mai donania tin hei ni kumlama kan no ti to la chun jom zelo ma ni tin pathian thu te WhatsApp lama te kan thon chok thilania hei hi ni kumlama po kan no ti tong khan member tam taki hlok na mu anom thini in kan report te kan donga alomom kan ti hlea heng pathian thu kan post thin te hi social media sanga kan account te khan tam thiang berin thedar zo zelila ni tina pathian thu kan post mi tam tak hena chachin tha kan thedar ani ti kha sha rengila thei topin tanda chhozerila a thome BLKTP conference sangni le somni pakhat chu
kulikon kausan biakina nei turania amero chu kan boruak te thirin bia standing committee chuan anoi mi ang hian arela kan in shetir nga ni se athange ahunatan January ni somni pathum inrin ni anianga amuna kulikon kausan biakin anianga kumna kan lo ti ngai lo wangin kumina chuan ro relin khom chau hi nei turanianga tin palai tan hian biakan bial chunga branch committee member te anianga tin hei thurel tur poimo tak tak anianga bial committee te tin palai tur tan te hian tong trai ila kan zawai atana ro an rel thein tur le kan kal dan tur thataka an rel thein turin kan di sakdon bokania zanin kan Inkhawm program lo ngai thaila zanin kan Inkhawm hi kumtir Inkhawm ania chairman hi tlangwal Zothanzuala branch leader kumsang ni le somni pakhat ania Ṭantu hi nula Zothankimi assistant leader Luka group Bible chhiar tlangwal Thandingpuia Thusawitu tlangwal Zothanzuala branch leader anianga tin zanin a hian branch committee group OB te le sub committee OB te in hlanna upadeng ming thang hne na tangin kan nei theidon bokani tuna chuan kan Ṭantu nula Zothankimi Luka group assistant leader hun mang turin ilo somang pathian chu thiang hi milo ngai thlang u Philippi kwami ten hena tir ko pola le khathon bungli changsom pakhata changa changsom pathum katlak cham thu jong soi kan ilave ke jong eng ang poin omma ila lung oi zel ka ching to si a tlom taka omdang ka thiama hausa omdang ka thiam boka thil tin renga le thil jong jonga tlai le ril drama omdan hausa le thla chama omdan thuruk chu ka chuak to miti chak tua chuan engkim ka ti thei ani miti chak tua chuan engkim ka ti thei ani atu kan siar te lal pan kan zatan man mi som sak theu ro se amen lo chong cha yang u olel pa kan pathian du tak min mangai tu zanina keni kulikon branch ke tp te social media kal tanga long bol ho na hun chatak me min siam sak le wangin inhena lom thu kan ron soi le a lalpa kan van nei zia ti le lalpa kan phak ang to ka irong bol tur kan ni zia te mi chiat non tir fola tin lalpa zanina hian nangma ron ro pui berla kan hun man chung zongin lalpa kan pathian nangma ron ro pui ber turin kan ron ngen che a tin lalpa zanina chanvo nei tu tur sang te po hi lalpa anim buat sei na te nangin mal som sakla tin zanina kan hun man hi he hun lo chim tu zong te hian lalpa lokna pakhatal kan nei theu theina turin nangin mal min som sak turin ikuta kan ron hlan ani tin lalpa kan hun man chung zonga chung lam le pon lama min ti buai thei suan na tholaka nangin min vengang che chung zong chu ifapa iswa krista min kan ron dile amen tuna chuan Bible chhiar na hun mang turin tlangwal Thandingpuia kalo som donanga ani hi kan member pathian thuzir tlem te kan nei te zingami ani a kumsang ni somni pakua tanga zir tranin tuna hian Allahabad Bible Seminary a azir meka kulikon branch chuan ma hi kan chuang tak zeta azirna zel tura pon du sakna kan tan ngal boke tuna hun mang turin lo somang pathian thu thiang hlim ilo ngai thlang u Philippi khomi chen hena tirko pola le kathon bung ni chang khata tanga chang sari hi amma sain lo ngai thla ila Krista ngai tlomna le ro puina chuti chuan Krista tran puina reng te mangai na thlamona reng te thlamona pona reng te laina na le khongai na reng te om chuan erum hun khata omin mangai na mun khat nein in thlarawa ril rumhun khata omin kalom na tifam kim ro u elral le in ngai hlut awanga engma tilovin mitinin in ngai tlom takin ma ni a in midang thazo ka ruat theu ro se ma ni ta mai en lovin midang ta po en theu zog ro u heril ru Krista iswa poa ombokha nang ma ni a om ro se ani zongin pathian anga oma pathian tluka om chu thil thlak hle theya arwat lova mishing te anga lo piangin boy anga ain siama ama le ama ain ngai tlom te zoka helai chang hi toite in helai te I Krista in ngai tlom na le aro puina ti section hoya omangin helai te hi kan highlight du chu in ngai tlom na ring tu tanuna hian apoimo ema kan zuila li so Krista nuna ngai po khan in ngai tlom na hi kan hutam om hle a rongbol tu thale ring tu thatak
li so Kristan hung zui tu te na kan ti nge tura kan hriat reng tura ka du chu helai chang erel na le in ngai lut awanga engma tilovin mitinin in ngai tlom takin mani a in midang thazoka ruat theu ro se mani ta mai en lovin midang ta po en theu zok ro u hilai te hi ni a tin Philippi khomi ten hena ter ko pola le khathon bungli changli tanga changsari lo ngai thachun jom leila fuina lalpa chon lom fo ro katile pek trinang lom ro u indo thezia mi zong shiat ni ro se lalpa chu anaye enga ma mangang su engkima tong trai le dilin lom thu shiltel zelin indu na te chu pathian hena shiatirin omjok ro se ti chuan pathian thlamon na rilu renga shiat seng lo khan in thunlung le in ngai to na te chu Krista Isua chuan aveng sakang chu helaya fuina thu kan tun lai khovel ne na ngai to a in mil deuh me chu helai changa hian a oma lungai na le mangan na covid chileng te US in than te po ti la swalom love mimalina har sat na le mimal kan share chuang si lova thinlunga chungrila lungai na le mangan na tam tak nei tan poa kan chang hriat reng tura ka du chu enga ma mangang su engkima tong trai le dilin lom thu shil tel zelin indu na te chu pathian hne na hriatirin omro se ti chuan pathian thlamon na rilu renga hriat seng lo khan in thinlung le in ngai to ani chu Krista Isua chuan aven sakang cheu lalpan kan Bible chang chhiarte kan zatan malmin som sak theu ro se amen tuna chuan kum sang ni som ni pakhat branch committee member te group OB le subcommittee OB te pathian hne na hlan na hun mang turin upadeng ping thanga koshan IO kan somanga hlan na hun amang zo hian thucha kan ngai thachun som khan mi thura ngai la athange ole unaute u tuna hian kulikon branch K3P committee masaberin uluk taka tong trai na nen alo rel thutluk na angin zanina hian kulikon branch K3P committee member tele group OB tele subcommittee OB te pathian hne na hlan na hun chu kan lo mang don ta ani kanom na mun apiang kanom na mun threwa branch K3P committee member te group OB tele subcommittee OB te loading ula atha ange unau te u pathian khongai na awang hian in thoi na nung le thiang hlim le pathian lom tlak ni turin in taksa chu in hlana ka nge na chu in rong bol na om reng ani he khovel danang hian om su ula pathian du zong atha le lom tlak le thatfam kim chu in hriat fia theinan in rilru athara omin lo dang lam zok to ro u mani ta po in ni to lova manalei in ni to asin chuwangin in taksa le in tharau lalpa ta ngei chuan pathian choi moi ro u nangmania omthil pek te kha thla thlam su u Bible chhiar te fuina thu te zirtir te thla tham su u mi tu po in fin na atlak cham chuan mi zong hne na ui lo le hau lo petrin tu pathian chu dil ro se nangni ho hi pathian le akhongai na thuwa kan kol tira cheu chu chuan asiam lian thei chewa miril ruthiang hlim te zinga ro chan anei tir thei bok a cheu nangni kumin chunga K3P kulikon branch committee member te group OB zong te subcommittee OB zong te hi kan ko ran le kulikon K3P rongbol na atan le ko ran tipui suitu
ko ran rong bol na ti lo tling tu thalai te zinga en na thlen tu malsom na thlen tu ningei turin lalpa hne na ka hlan a cheu lalpa ngei chuan a tharau thiang hlimin ompuin chakna pe cheu ro se amen i tong trayang lalpa du tak min mangai tu KTP Kulikon branch hi alo din tirata nangin ikalsan ngai lova tun thlengin ila ompui tlat thina ni ti kan hriatin lom thu kan hrila che hruai tu thatak tak hun kal to le tuna po min pek zel awangin iming kan faka inena lom thu kan hril boka che kumina kan hruai tu tur branch committee member te group OB tele sub committee OB te ikut pha ro puya kanon hlana lalpa kumtlua nin an kova mo phurna ida hlen turin i tharau thiang hlimin ti chakla an chung tenen tharau rilru taksa khrisel na pela rongbol na hlok tak iram tan iram din ge nan iram zawnan an tho tluan chua thei na turin i thil ti theina an mamuang zelin ron chantirla an zawai hian ikut pha ro puya kan lalpa Isua Krista mingin karon hlane amen pathian thu ilongai thlang u rombung riat changsom ni pariat tin pathian mangai tu ama ruat anga kovata tan chuan an thatna turin engkima tho saklom thin ti kan hria ti thleng ni selal pan tu thiang hlim kan chhiar te kan za tan balmin som sakro se tongtai na hun hi kapang halo menga kan thu soi top lampanga kan mangjok tura ngai la tha ange zana hian kan thungai thlak tur atan chuan kan thatna turin engkim min tho sak thin ti karon da a longai thatu ten rilu tongtai na ne na min ngai thlak sak turin kan gen masa cheu ani ole pathian thu kan han chhiar ta kha Christian te kan nga na tan apoi mo emema kumina hian enge kan ma thil lo thleng don kan threlowa amaro chu engpo lo ma chon don la thil kan hriat chian ve thung chu pathian hian ama ngai tu te ta na an thatna tura engkim tho hi min tiam ti hi ani amaro chu chu thu chu hrarang chung po hian oi har kan ti thina har satna le mang an na nasa tak kan to chang phei chuan pathianin kan thatna tur hian min tho sak ni lovin kan chianna tur zok hian engkim min tho sak emo kan ti chang te po om thina hei a chan ber pakhat chu pathian ro rel dan hi mihring ten kan hriat thiam phak lo wang ani chu taka chuan ring tu ten kan hriat thiam tur chu har sana le mang an na kan to phena hian pathian hian kan hriat thiam phak bakin kan thatna tur le amaro puina mi ten mu theinan hian ma alo la ve reng ti hi ani Josepha kha han en ila Bible hian a chanchin a chezonga inziak mu tur pakhat ma om lova amaro chu mang an na atok na sa a atir bera chuan a u nauten khwar an itsi kawangin khwar khuruma an thlaka chumhnu chuan Ismael hote hna tangkasom hi in an thala chuan ai gupta ram an thlen nuin Potipharan alo lei chong velea mase Josepha khan apu mit atluna wangin Potipharan achung te chunga hotua asiama ani zongzong chunga hotua ada boka amaro chu Josepha tan mal somna kol eng than don amokan ti lain Potipharan upuin mutpuia asoma chu Josepha na du lo wangin dotin na pu a ama thiam lo na om mi alowa tan ina khung ani ta a kum ni chung tan ina om nuin Pharaoh mu mang ashil fia thei wangin Pharaoh ai gupta ram zongzonga ho tu berdot tuwa anda a chung kan hriat chawangin Josepha kha pathianin finna apea Josepha ro rel nuaya ai gupta ram chu tramna tak laka chan him an lo ni ta ani chuan a to bera a u naw te ne na ain bule khan Josepha u te khan achungan thil ti zongzong khan an ngai to let lea an lungaya Josepha khan hlaw em ani
amaro chu Josepha khan an hena heti hian asoya hetakal tura min shal awang hian lungai suula mani in hodu hek su mi te nun na chandam turin pathian in ma min lo tir masa ani hi ati ani Josepha khan u naw ten khwar khruman thlak lai te salatanan shat lai te le do ta pu ni wanga tan ina atan lai te khan pathian in ama kal tlanga thil ro pui tak ati tum kha ashriat lok alarin omlo ani amaro chu pathian tan rin om takin ahun apanga atopa chuan ama kal tlangin achung te mei baka ai guptaram pui kha tram rap thak tak laka chandam anlon ta ani Genesis bungsom ni a chon Josephan u naw te hna heti hian asoile a nangni zongin kachunga thil swal ti in ril ruka nima sela pathian chuan voinang hian mitam tak nundama chan himna tur thil tha a chantir aril ruk zok alo ni sia ati ani Josepha nuna tanga kan hriat tur poimo tak chu kan nuna thil thleng zonga hian pathian in thil ti tuma nei veka kan har satna le mangan na te hi omzenei lawa thleng mei omlo ti hi ani adota han kal le ila pathian in kan thatna turin engkim min tho sak thin ti hi oi har kan ti na chandang le chu mihring ten kan ta na thatur nia kan ngai le pathian in kan ta na thatur ati hi an lo em wang ani mihring te chuan he khovel ro puina te ho sak na te hlotlin na te hi kan ta na thaber tura kan ngai thina amaro chu pathian chuan chungte chu kan ta na thaber tura angai ve kher lo ti hi kan hriat a poimo a Luka bung som pani chang som thum pathum kan en chuan in nei apiang shal ula mirathei te hna pero u wana rukru kal lo na ha sul rul ei chiat lo na chuan tangka i phlui thei lo te sum ral thei lo te in siam ro u in ro omna apianga in ril ru po om don si a ti kan hu a hei mei bak a hian rom bung riat chang som pariat kan en chuan tir ko polan tun lai tur na te hi nakina kan chunga ro puina ti lan tu nen chuan te khin thama karwat si lo ati kan hu bok ani pathian hian he khovel a kan that na tur hi min du sak rual hian he khovel pi lama kan that na tur hi angai poimo zok ani ti hi chana hian hria ila hlaphu tu in he khovel hi boma se iswa kanei atia pathian chuan khovel abo poa iswa nei tu nun hi kan ta na thaber tur ati chu ani a chumi ni wang chuan Iswa Krista kan nei theina min dal tu he khovel mal som na ni kan ngai te hi kan lakata min lak bo sak chang om thin ani chu sathiam lowin ring tu te hi pathian laka kan vui thina chu chuan beidon na khura ten min hroi luta chatuan boral na konga ten min kaltir thin ani chumi ni wang chuan tungkum thara hian pathian hian enge kan ta na thaber tur ati hi hriat hiam tum ila khovel hi boma se iswa kan nei ti nun hi nei theu itum ang u adota chuan pathianin kan thatna turin engkim min tho sak thin kan ti rol hian thil poimo mei kan hriat chian tur han soite lok kadua chu pathian hian mi tua po hi a thlonin an thatna turin engkim tho sak hi atiam kher lo ti hi ani rombung riat chang som ni pariat atir lama kan mu chu ama ngai tu tale arwat anga kawate tan atiam zok ti hi ani pathianin kan thatna tura engkim min tho sak kan du chuan amsa in ama kan mangai let ve angai ani pathian hian ama mai tu te antana thatna tura thutiam hi bible a mun sang mu tur oma Deuteronomy bung sari chang kwa kan en chuan chu wangin lalpa in pathian chu pathian ni ti hreru pathian rin om ama mangaya athu zom tu chunga chuan sang thlinga thu thlung le khongai na khat renga ama hotu te ti boral tura anma ni chung la thung rul thin ani ti kan hu a hemi me bak a hian sam za somli pangana chang somhnia chuan lalpa chuan ama mangai tu zong avong thathina ti kan hulea jacoba bung khat chang som pahnia
thlem na tur hram tu chu enga thole fia nu in nunna lal lukhum lalpan ama mangai tu te hnen na atiam chu mudon sia ti kan mu ani pathian hian kan ka that na turin engma min tho sak ve ngai lo tia kan vui chang hian pathian mangai tu kan ni tak tak em ti hi mani thau hanin zot chiang ta ila kan din mun tam zo kai chuan pathian laka vui tur kan ni lo zia hi kan mu thei ome he hi chan chu kanun har satna tam zok thleng hi pathian kan mangai tak tak lowa ama kan wa bo san wanga kan chunga thleng ani thin wang ani chumi ni wang chuan tungkum thara hian pathian in kan thatna turin engkim min tho sak theinan pathian ring tu kani tia che hian du tok lovin kanuna siam that ngai lai ta siam tha a kanuna swal sim ngai lai ta sima thinlung zong zonga pathian ngai tu ni theu itu mang u ato ber dota kan soi du chu pathian hian mihring te ngai din mun che ber le swalin min beina rap thlak ber nia kan ngai te po hi pathian in aro puina puan chua na le kan ta na thattur ata na mang thei ani ti hi ani hei oi har kan ti mai theya amaro chu lali suwa krista cross kan ta na athi na akhana lang chiang emema mihring te ngaya chuan satanan thil swal ati thei zinga rap thlak ber chu pathian fapamal nei chun lali suwa krista mantira rong taka soi saka chumi nuwa mual pho theyang bera ti hlum ani amaro chu lali suwa krista thina hne'a ni thumnia a thole khan swalin athil ti thei rap thlak ber chu pathianin swal hne na apuan chuan ro pui bera chantir ta jok ani lalpa chu fakin omro se lali swal zirtir te kha khovel aya chuan an lal le chandam tu he khovela la ro pui tak rondin turan ngai an nei zong zong kal sana an zui lali suwa krista kha crossa an khen bea an tha nu kha chuan kal dara om to lo mei tura ngai ania amaro chu lali suan ama ai o tur tharau thiang hlim arun tir nu khan ma aya waisen zokin pathian thu an hrila ama aya ro pui zok rongbol na an kalpui thei ani kha kan soita ka tanga chiang tak kan hu thei chu khovel ngaya din mun beidon thlak bera pon om maila pathian hian kan thatna turin min tho sak thei ani ti hi ani ato bera chuan jopanun hi toite han soi kadua bible chuan achan chin thian in ziaka usrama mi pakhat oma ming chu jopa ani chumi fam kim mingil tak pathian tri mi thil thalo laka in sum thei mi ani a ti kan hu a amaro chu jopanuna thil thleng kha han enila ni kha thil thua abong patuak zanga asabeng tung zanga aberam sang sari asahong sei sang thum achialo tam tak le afapa pasari le afanu pathum te achan ani chopachunga thil thleng hi ngai to chen lo chuna chhiar liam puat theya amaro chu kan chunga thleng turatan handa chuan arap thlang zia hi kan puthiam ome amaro chu chopa bung khachang somni pakhara chuan jopan ti hian atia kanu pum ata saruakin kalo chuaka saruak vekin kakir le don ani hi lalpan na pe a lalpan alale ta a lalpa ming chu fakin omro se ati thei ani chuan chu mi hnu a chuan a ke pha nuai atanga alu thlengin panchia in abom le a heta hian a thian pathum te a hnen aron kala amaro chu amaron thlamon a hnekin heng chiat na achunga lo thleng zong zong te hi ama thiam lo ani thu anon thrila anu pui ngei poin pathian chu soi chiala thila ani mei lo ti ve boka amaro chu heng chiat na rap thlak tak ato lai hian ato na chan chu pahian threlo ma se pathian laka arin na atlata jopa bung somni pathum chang som kan en chuan
ka kong zo chu a hria a mi fia nuwa rang ka chak angin ka chuak don si a ati kan mu ani zana kan tu soi longai thatu ta jinga hian din hun chetaka ommek po kan lo omme theya amaro chu jopang em atin hun chia om hi kan om arin om lo ani pathian in jopaka atin mun beidon thlak tak tang khan ama aya din mun thazoka hlang kai thei ani chuan pathian ke ni po hi kan beidon na le kan mang an na atang hian min hruai chok ve theyang hi ring tlat ang u kan soitak zong zong te kha kan thinlunga vong ringin pathianin ama mangai tu te aruat anga ko wate tan chuan an thatna turin engkim thosak atiam ti hi ring hlelovin kumthar dum takhi man theu itum ang u lalpan kan thu soite kan zatan malmin som sakro se ilo tong trai ang u olpa kan pathian min mangai tu ithu kim lo ta kan soite kha nangin rim thuya min lo phom sakla lawngai thatu ta jinga pakhat talin nangma mangai tu ta tan chuan an thatna turin engkim mi tho sak thin ti an hriata nangma mangai na tak tak te na kum sang ni som ni pakhat hi an man thei nan karon dila kulikon Christian thlai pol te kan rong bol tur zong zonga nangin vengi min ompuila engkim kan ti hi nangma ro puinan iram zaw na ti kan ni thei nan karon dile kan hun mun tur zong zonga ten nang kai roi mi long pui la engkim ro puinan ni sia chung zong zong chui pa la chu Krista min karon dile amen